سلام هوانو هم بخیر هاتن ام دیسا به داباشک نپونی یا تجی زانین گیزمدار به هورانه ام ایرو به هوره هول بدن به سر کلیلین رادگین کردی را کلیلیا رازدار یا هزا گردونی وکن یعنی ام ایرو به هوره کلیلیا هزا گردونی وکن هوالو ام چما نکارن و قنال مازن بکن یعنی ام قنال آخر مازن بکن ببین آبونه بکن آبونه شیرو و بکن به عجبینن ده حسابین خوین مدیا جوا کده بهر بکن یا باش به ام بحثا زمان گلکی دکین گلک 6-7-8 میلیون ام قنال آخر مازن بکن زیده ترجی اش هوالا نو بیش ام دست بی بکن گاه یک جناوی 21 رادنگین کلیله دار یه زمان مایه او هیزی سمبولیزه دیگه ده الفابایا ترکی ده وکو گتی خوانده مخابن جویده در بازی الفابایا مجیبیه و حال حاضر بشاشتی امجی وکو گه بلیفتی کن اما دو کردی ده گایه یعنی وکو گاته تلافظ کرن و ناو حیوانه گا لوی هزی هاتیه کرن یا اجیره ده بیجیم کلیله یا هزا گردونه جی باشه پاشخانه و دلیل و نشان دیروگی و گردایی و ده آوانا تب نا زمان مده برانبرتی زانستی یا و تز و منطقه هیه هکه هبه چی؟ ام اول دلیل دیروگی وکن و پشت رجی تیکیلیا ویا به زمان ره ام جی میترا دست بکن من ده دیروگین جدا ده وکو میترا یک میترا دو تیکیلداری راستیا میترا دوی قناله ده دو ویده او وشاندنه جبروی از داباشا میترا جوهر در باز ببین اما ایرو بوینه یا باخوین هون وی رولیفی دبینه هون وی رولیفی ناس دکن بنیرن زلامک جوان او به حس خاطی وینه کرن بگاه کره شر دکن او به خنجره برستویگا بریندار کریه سا وکو سمبولا پاراستن دخوازه گا بپارزه او مارجی وکو سمبولا شفای دخوازه برینا گا درمان بکن هکه هون لگوگل بنرن هونه ببینن به دهان تصویرین زلام بگار شردکن ین جدا هنه یعنی گریدای میتره تماشا بکن اف چیروه یک نویه جارا یکی از دبیجم و جارا یکی مگوتیه میترا نه زلامی لگا سوار بیه گا بخواه لوی دی شر دو چاندا دو شهرستانیه تا هیه شر چاندا گا و چاندا دولتیه دیسا جارا یکی از دبیجم سالوی دی دخوازه گا بپاریزه مارجی هود ده درما برینا گا درمان بکن یین دستانا گلگامش خواندین دزانه ده دستانه ده دیکه شر گلگامش انکیدو یا بگای اسمانی و مشهور حوالی دستان خواندی دزانن یه نخواندی پیشنیارمون وی دستونه بخوینن بلکه جی کلیله یا بن دست گیرنا ما کردان دوی دستانه دوه شرطی لویده جی به بن خستنا گا وکو سرکفتنا دیروکی تیوه گوتن
ev jî tasvîrê wî ye. Yani wêne. Teşûp. Teşûp, Xudayê bayê ye. O serxudayê pantawona Xudayên Kurda ye. Ji Hîtîtyan bigire û heta bi pir gelên din yên li mezra buhta û Anadoluya jiyan bîn jî Teşûp wekû Xudayê xwe qebûl kirine. Remza vî Xudayê tê bawerkirin hukm li ezmanan dike û her tim di destê wî de hêza berqa brîskê heye, gayê. û her tim bi gara hatiye tasvîr kirin. Tasvîrê wî vê diye. Her tim bi gara hatiye tasvîr kirin. Hedat. Yani Xuda hedat. De eslê Xuda Teşûpê aramî İbraniya ye. Ew jî bi gayekî re tê wê nekirin. Em wêneyên wacîdatînên vê dê hûn dibînin û baş temaşe bikin. Di mîtolojiya Yewnanan de Zeus bavê Xudayan û di heman demê de Xudaya esmanî ye. Ew jî her tim bi gayek spî re hatiye ramskirin. Mînak tê gotin dema Zeus Ewropa diravîne dikeve qiliqê gayek spî de. Ji ber ku bi baweriya wan ga hêza Xudayî, cazibe yani rakeştî û kudretê temsil dike. Dîsa di mîtolojiya Yewnanan de Minotaur heye. Serga û kelaş mirov tê vegotin. Tê tasvîr kirin, tasvîrê wî jem deyne vêdê. Minotaur. Li vê de jî ga wekû temsîla hêza hov û tarîtiyê hatiye temsîl kirin Minotaur de. Di Zeus de wekû hêza Xudayî, cazibe û kudretê, di Minotaur de wekû hêza hov û tarîtiyê, yani wehşîtiyê, tarîtiyê temsîl bike. Hatiye tasvîr kirin, ancî hatiye vegotin. Poseidon o gayê spî navdar e. Dîsa di mîtolojiya Yewnanan de çîroka birayê Zeus û Xudayê behrê û zelzeleyan ya Poseidon o gayê spî navdar. Li aliyê din di çanda şehristaniyeta Grîk de ritüela xwe bi ser gara avêtin binavdenge. Ev dihat ev ritüel tê wê wateyê tekuşîna mirov ya bi hêza xwezayê re û enerjî temsîl dike. Yewnanan ev edetê remza hêz û kudreta desthiladartiyê ya ga ji çanda dewletvan ya mezra buhta û Anatolyayê dewrgirtiye. Di tevayê van mînakên hatîn dayîn de ga wekû hêza ga wekû hêz û mêrxastî, bereket û hilberandin, kudreta esmanî, qiraltî otorîte, hêza xwezayî û canan jî wekû enerjiyek hov ya naîzaf kirin hatiye sembolîze kirin yan jî ramz kirin. Baş e, serkehniya vê rastiyê kû dere? Gayet di roja me de wekû heywanek ji rêzê di dîrokê de ji bo cuhtkirinê hatî bû karanîn, çima ev qas hêz û kudret lê hatiye barkirin? Çima wekû di mînaka Mîtra û Gilgameş de tê dîtin ji beriya zayînê 3000 sal bi pêre şer kirin û dema em têne
حداد و زئوس کو پشتی گلگامش 2000 سال وکو قدرتا هیزا عثمانی لبر تانشتا خواه بجه گیرن. گلو دوینا برده چند و شهرستانیتا بگاه هاتی سمبولیزه کرن تسلیم گرتن. او دما امتنه سردما میتولوژیا یونانان ایدی ده خدمت تا قدرت تا خویا دستلادارتیه ده بکار آنی. پرسا جهمیا بشوتر ناوی گا بخواته چه معنی وکو حیوانک نورمال چه تکلیا گا به هیز و قدرت عثمانی یا خدایی رهیه چما نه حسب نه فیل نه گرگدان نه شیر گا بری سندرسی امریکایی و تی گوتن اصل خود جهویه سال 1994 پرتوکک بناوه آیا گا نویساندیه. سندرس دبیجه دنگچیکر آ سری گا تصویر دیگه. آیا دروژا مدده بکار آنین جی اشارت آلفا فنیکتی. پیو آلف جی تی واتیا گا. خدکرین اول وکی سری بسته یک گایه کی بی. امینه وجدین ویدی سری بسته ترس وگرینه. بده میره هاتیه ترس کرن او زویریا آیا روژامه. او پر Türkiye yani Sanders vedi beca. O per Türkiye ve nerini pişrazdikin hatına nevisandı. Ama ya he gariptir. Filolojiya modern ve rastiye de pasere semitika gevin. Yani te goten Jiberiya zayne hazaro da sadefenik yani semitika gevin girtiye o pişra vaku alfa derbazı alfabaya gerek vaku elif şi derbazı alfabaya Arabiya o vaku aji derbazı Roma'ya biye. Alfabaya neham bejen Latini am te bu kartinin derbazı Roma'ya biye. Ama çanda semiti cisümer bigre hatta bu Arabiya rojama ticari alfabaya Latini bu karnani. A yani elef elif de Arabi'de tiştekdir. Şekli ve sembolü tiştek puçtu. Alef de Kurdi de nega kharina gay. Alif ga. Drasti de neşt gatine yani alif gatine rete gutun. İhtimalek mazın sereke ga ama kharina hemi hayvanat gutun alif. Ama dema ter Rabban ra kiren watayek garip derdikeve meydani. Ya bilind o fera küçük. Bilind o fer. Çima tişta emneha vaku xwarina ga dizanin vaku bilind o fer binavek avqas pîrûz hatiye sembolize kirin nizan. Çünkü peyvên به هل و فریب هیچ نه پرانی ها پیروستیک لحاطیه بار کرد یعنی جی جداتیک ارینی لحاطیه فریب ev hecay lekulinek berferahtire yani çavereyi lekulina havaya na em hatin cihe zırne dibece zırt. Ez dibêjim di şehristaniyetek wenda ya wekû zamanê berpanîr binav dikim de dapîrên me yên sittî gerdûn li bîst û yek parça behr kirine. Her parçayek ji van biradengekî sembolize kirine. Ji van radengan radenga ga hêzî sembolize. Ji sebeba heywanên navî ga
bu kuvvet u bereketa xoya cühd kirine şibhandine ve hezi ev nav lê kirine. Yani navê gayê heywan li hêzê kirine, ne navê hêzê li gayê heywan kirine. Yani evil hêz heye. Ga heye. Gaya hêz. Piştre ev nav li heywan kirine. Jiber ku şibhandine wê hêzê, sa jî wek e. Niha em dîsa û dubare hewl bidin di nav tevna zimanê xwe de li nasname û secereya me'neya ga bigerîne. Ga cûtxal, ga hîs. Kom kirin a dengçêkera bîyînê. Hêza bî, hêza bîyînê. Hêza bîyan. Em ferqa bî û kir dizanin. Heval nizanin bilan kanalê bir temaşa bikin. Videoyên vê vedibêjin daha video hene. Hêza bî û kir. Ga hêza bî. Girêdayî ga yani nasnameya ga em çend peyvên me hilbijartin em evê dibkiyan jî hatin bîra me. Gur tevgera hêza serkeftî. Gur çi ye? Ew tişta radigire. Mesela girşek. Ancî ew stûna diber girş. Muhakkik yani ya bihês ya kuvvet ya radigire. Jêrê gur tê got. Navê tê çi watayê? Tevgera hêza serkeftî. Mesela gurî. Ev heywanê gurî. Aydê tevgera hêza serkeftî. Yani şibhandine dimîne wê. Çünkü gurî pir bihêz e. Di nav heywana de ihtimalek mezin ya yê herî bihêz gurî ye. Ji ber wê ev Tirkiye wisa devê xwe vedkir be hurhurawa. Yani paşxaneyek ya dîrokê heye. Yani gel hil bilind e ga hêz e dibe çi? Dibe hêza bilind. Bêguman bifikre ji mirovekî bifikre wele hember wî mirovî bi milyona gel yê hemhêst bi heman zihniyetê bi heman hêstan li jiyanê dinêre li wê quwetê rica binêre hêza bilind. Gel. Ga var. Paşnavê min e jî. Ga yani peyvekî hevgirt diye ji ga û bar tê. Ga çi ye? Hêza bî ye. Bar çi ye? Bira ye. Bira. Hêza bî ya bira. Ji berê êzdiyên me hemî bêjin em ga barîne. Wateyek çuta li navê ga bar kiriye. Hêza bî ya bira. Hevekî gerîbe. Gir. Girê çiya. Yani tevgera hêza kiçik. Belki jî mastar hene. Gir wekî kiçik. Yani li gor yendin wekû kiçik hatiye hesibandin. Galaksî. Hêza bilind ya starkirinê. Gal. Lak. Si. Galaksiyek avana kozmika fêrez ya stêran, gerek stêran, gaz, toz û heybera tarî bi hêza kêşana kütle bi hev re digire. Gal. Hêza bilind ya bîya. Gelo ev nav bi Kurdî ye kê dizane? Heke baş were lêkolîn kirin belkî ev bêjên zanistî tên pênasay kirin hemî bi Kurdî. û ez wisa difikir. Goz
هزا مزن یا زاییان لوده ام به هزا گوزه یا جبو مروفان جی ده حسن هز گوز جبو مروفان اگه هزه کی چطور ده گمی هزا ایده مروف حتی نها جمعه گوتی گمی نظامش کیه ای ترک دبی نظام که دبی جا اما بچنش خورا پیوکی پیدا کنه هن آقلتی جمعه چون کشتی آنی احتمالی که مازین کشتی جی ناوی تشتکیا وکی گمیه اما گمی با کردیه تماشا که گم şey ببورینه گم هیزا مروف هیزا مروف هوالین گمیه دزانن چه گمی تی آجوتن yani zamanı beri. Heyza mruvat çu. Mecrefa. Gemi. Genim heyza gişti ya mruf. Gaf. Heyza herriktar. Ha? Mruf de herrikine ne? Gaveki daveci, de herriki. Gavek daveci, de herriki. Heyza herriktar. وکی جناسنامه و سجره رادنگی جی اشکره و زلال تدیدن ده آوان زمان کردی ده یعنی ده زمان مده رادنگا گا هیزه سمبولیزه دیگه یعنی هر دنگی وکو گاج دوه مدر دیگه و محقق تکیلیه کیا و به هیزه ره هیه دمکی جدر و سبب سر خدا و خدا این پانتاونا پرگالا چینوان یعنی یا هیز و قدرت خواه بگار رمز دکن اوه و سرگانیا و ذهنیت معنیا دا پیر و باب و سرگانیا و ذهنیت معنیا داپیرین مینستی لحینان بار گریه هون نوی زانیارانه ما او هیز و پوتانسیالا چاندی و دیروکی هیا ام دوی زمانی وکو مدرن تی بناف کرنده دوباره و دیسا خوابه کینن استا داپیر و باپیرین خوین زمان برپانیر هکه ام وی زمانی وکو شواقا یکمین یا دیروک بنا بکن ام نها لدریزانا شواقا دویمین یا دیروکینه بچهوین دابیر و واپیرین خوین زمان برپانیر لجیان و جهان بنیرین و جخواه باور بن هر تشتا بناو زانست هاتی گوتن و تی گوتن پیشین و به قول و شرط باور نکن هون رانا و را هونن انجاق ام بکاربن راستیا دیروکا مروفتیه درخل میدانه او دوباره بنویسن مجاره گیدن ده دیروکه دست بکا دیروکه ده ایجاد کریه امی دوباره بنویسن حتی بفکرنه که لیک دنیا گردونه بمینن دناف خیر و خوشیه ده بخاطره